Ia, el ne fiafi va penaona fa feilo ia tuai. Suafa manumalo Yesu Kristo. Ne fiafi le lofa malanga leo le tua ua. Au lia maiai lan te teinga. Lo soifua malo meiola. Patu petia ai leanga leo le tua. Lan fa mulunga ia mai se fo lan te usinga. Ia al fa so vo ne fiafi malau mai mo fa fonga mai le neipo. Ia fatalo fatu suafa malo tatu li malo soifuia malo le langia ma mole atu le nganga fa tai ne fiafi le pulenga TV le Kingdom Global TV sungan fengainga ya Mikaele ya mesifo la tuuma lo ngalue ya wala vale unanga ilunga penga tafailangi faiona mawaya panoa fa penei fa soa fo ile fionga le tua ya fa pe fo ona vem fa bianga senanga tom tawina ila na upu fola malana upu ya o ina ile taimi male taimi ya ole nganga fa tai bawal ni lao fa penao no tatu te filo ia I pu e manu ai le pu e mala ia le tua te tonu ole fa penao na talia nei por kalame se talo ia ona tatu fa wawila ia le pe ona ia ne fiafi ia le au amate se talo ia tatu wifo matalo tama fa luina lo swafa ile nei po fa tai fa te tele mo le nei a noa fa pena iona fa nga ina lo mantu wola fa te wa me fa nga wenga yo ao fa tanga lo nga no po ie nga lue ile nei po ma fetalai ma fa pena ona fa te lua ilo finangalo talo ile ne fiafi fa penao fa muia ile unanga le Kingdom Global TV I lunga upenga tafailangi wa vea mfambianga I tafaifia o le nei la lolangi jama momoli antuai le tala lei I so se Samoa ma so se tangata o lo mfaiona mai mo fa fonga I lunga fo I o lea unanga I lea taimi ma lea taimi lea fa penao na CTI la lufio la tanga o nei Paul Kalame ua fatulanga mo le nei tausanga ia mai se foi o le nei vai tau au mato mo al taimi ma no ma ia te o fa u mai o le me finga luenga fa o ngai le nei fiafi mai se fa mluia I la to fa longo le nei po o no le swafa o Yesu le keriso Amen, amen, amen. Ia bia le tua toi vatalo fantu I la to fa penao na so tai mai I le nei fiafi fa penao na mo ai fo ila vanoa e tatou te felo ai I lunga o penga tfailangi mal nei o unanga matango fie ala tu le Kingdom Global TV o le nei Paul Kalame o fa penao na fai ngoina ma fau tala ina foi moli o le apa fa penao na fa pineilo na matanga ia mai se foi o le fau ngaina o se mea fai ngā luenga moli antuai le finangalo le tua ia o se fasoa mai foi la laupu fa penao na avea famianga I lo loto I le nea viafi mo lio le ava po le lighthouse I le fapertaniena o le taua ma le paptai le tua ona le nei lava maua vanoa fasoa I le po le tua ia mawhai fo I se au nanga I le nei taimi ia mwhapenao na o tuaile upo le tua I tafaifia o le lalolangi ala I upenga tafailangi ia
ia le atua o le whaataina i le atua o no le avanoa ia mai se o le o unanga matangofie ua whaatanga i mātou fo i runga o le nei TV a vea mwhamilianga i lo finangalo. So a iei se fisili tā ua whapenao na fisili ngeina. Ai se au whaingoina i Paul Kalame mo lio le apa. Ai se au whapenao na whaingoina i Paul Kalame i le fo ingoa pe whaautu ai le ingoa Paul Kalame Lighthouse po le mo lio le apa. E iei lon tā ua na te lea staimi e tau bawai e fo i le atua ia mana tunatua i fo i ma tilo fo i a fionga le atua. Au mai e fo i se so te inga i le ngā luenga o lo whapenao na au na i fo i le nei taimi ma le nei o ngā tūpulanga. E whapenao na au mai e ilalon Paul Kalame whapenao na whaua i ona whasoa le fionga le atua. Ia wo i le tasi o tae ao whapupu tala i le devotion i se tasi o tae ao. Ia e whapena i lona au mai ia le ngoa lea mo lio le apa. E whapena o na whautala i naipe whaingoa i fo i Paul Kalame. Ia i lona tā ua o na e whailoa mai ai ia i tātou uma leanga o lo tātou iai le wholaunga, o lo tātou malanga ma o lo tātou wholawai i le neisa malinga o tātou iai le neiolanga i le tumau, i le lalolangi nei. I le wholaunga e whapenao na whailo mai ai so na tāua. I le iai o le kapeteni o le wholaunga, e le isi o kapetenia ia le nei wholaunga o Iesu Keriso. Le fo e whapenao na umai e ise tāua e wha mautu mai ai le tāua o i tātou o lana au waa. O lo tātou tau whai alo whatasi o le upaia o le tino Keriso. Ia mwhapenao na au mai e ise manatu i le tue o lo tātou whapenao na iai totonu o le waa o manu, o le waa o le wha o le tanga le atua. Ia ma whapenao na tātou tilo ai au tātou tau whaialo ma o tātou tau lai le maai a Iesu o i o lo kapetenia le tātou wholaunga. Tātou te momia le malosi e alo ai. Le malosi e tātou te maua mai le nganga pa ia o le atua. Au tātou wholaua i la ma Iesu Keriso. I le waa o le whaolotanga. Ma le lei o le atua. O lo mori mawina o lo whapenao na iai pe au e whitaiai mai tātou i le nei wholaunga i lungala lo. I le taimi ma le taimi e le taimi e maluai e le taimi e pesonso wai foi. Le wholaunga ma le sāwalinga. Ai o le whaatai le atua. O lo whapenao na whaatonu wholau e le atua i la tātou whainga malanga. E au mai e se tāua mo le amatanga o le nei Paul Kalame. E whaingoina ai mo lio le apa. I se mea tātou te manatua i le tāua o le foi fale whapenao na tumatila i no whanga mapue ele ngata o lona tāua i aso le lei ai pito sili lava lona tāua o aso e whapenao na puaoa ma aso leanga o aso e louloua ai le tau. Mo mia i tele tangata wholau i lungo le basa. Ia le tāua o le mele o le moli o le apa. E na te tapasaina ia le wholaunga ma whapenao na whatonu wholauinga ia le au malanga. Ina ia taunuu ma le manuia la lātou wholaunga. So pe o le nganga lea o lo whapenao na moli mawina. I le tāua o le whaingoina o le Paul Kalame. Mo li o le apa.
lea le na tia ia le taua iai taimi e fesooaʻiga ai le folauga i faafitauli o tofotofoga i o taimi o faigatā ia o faasosoga foʻi e ala mai le tiapolo ia matunanauga o le tagata lava ia ae o loo iai i le totonu galemu o nei mea uma ia vanoa ma auala ua tapena i le atua e faapena ona tapasaina ai ma le manuia le folauga le tagata o le atua le tagata e faapena ona taulai atu lana vaai iā te ia le tagata e faapena ona saʻili malosi saʻili taiala saʻili faliga saʻili fesoasoani iā te ia e na te toe maua le malosi momia na te maua le tapasā momia na te maua le taiala momia i taimi e faapena ona loulouā ai le folauga ma le samaliga le gata i le itu o le mafaufau ia o le itu foʻi o le tino i lana faamalologa ia le gata i le silisili lava le itu faaleagaga o le auaunaga i le atua ia ma le samaliga faatasi ma le atua ia i le talitonu e fautele a lo tatou vaa ae ia i le tāua o le taimi e aloina ai le vaa e moʻomia ona loto matasi e moʻomia ona autasi e faapena ona taufaialo faatasi ae taula le vaai le kapeteni o ia o loo faapena ona lima taʻitaʻina ma tapasaina ia le tatou folauga o tatou iai i lenei olaga amen so via le atua o le tāua la o le polokalame lea ina ua faapinaina ma faatuina ia lona amataliaina e avea mafamaliaga i le upu o le atua i le gata i le faaso atu a le avea i foi mafamaliaga iā te au nei iai le talitonuga e faavae le upu o le atua e le foifua le upu o le atua e manuia a le mea auina iai e le atua lana upu i le tagata e sauni e faalogo ma le tagata e sauni e fai ma faatino ia lana upu lea la iai le tāua o le polokalame lea molia o le ava o se vaega o le faaliga lautele e faapena ona lima taʻitaʻina ai ia le auaunaga i le atua e pei ona faaigoaina ai foʻi ia le kalesia ma le galuega salt and light o le faaligatele lima taʻitaʻina ai le galuega a le atua lea la e saua i totonu le isi itu lea le isi faamalama o loo faapena ona faaogāina e auauna i le upu o le atua e faapena ona avea mafamiaga i so se tagata amen iai le tāua o le moli o le ava ona e faapena ona le gata e tapasaina ai ma le saoga lemu tagata folau luga le vasa i taimi o tauga lemu ma le taimi e le tauga lemu ai a o le failo atu ai foʻi le aumalaga ma le kapiteni o lo iai anofoaga e faapena ona iai papa ma maa ma nofoaga papaʻu e faaitete mai ai ia le vaa po o le auvaa foʻi i mai lona tulaga e afatia ai ae tapasā i se vaega e faapena ona taunuu ma le manuia ai le folauga ma tuta le vaa ia faapena ai foʻi ona mafai ona toe tapasaina ma taiala le vaa e toe alu ese atu e faauau lana malaga iai le tāua o le vaega lea pe a au mai ai tatou i le savaliga faaleagaga lea o loo tatou iai e iai ia le taimi e sasi ai le tagata iai le taimi e faaletonu o le tagata o le upu ai a le atua e le sasi e le faaletonu e lelei a le upu o le atua e paia a le upu o le atua e matagofia a le upu o le atua a o tatou faapena la ona faaogā le faamalama lea ua tapena e le atua i lona malamalama e lima taʻitaʻina ai tatou Tonu e whapena o na taunuu malamanuia le folauga masaoga lemu foʻi mauli masao ia le tafolaunga o taiai lenei lalolagi i le fesouaiga i lea taimi ma lea taimi i
le tasa balinga so via le tua ole ai se mea ta ua fa pena ona mo moni mai ai fe au ole moli ole ava po le lighthouse e toe fa pena ona fa te paita ua ia Yesu Keriso o ia lava ole mala malama ole lalolangi e pe ona fetalai o ia I am the light of the world o au ole mala malama ole lalolangi le fo ila e fa pena ona o tatou iloa i ina ua fetalai fo Yesu i tutono le tuso matai olo na mtau po lima fai mai o tou o le mala malama o le larangi le fo ila wata uai tangata o le tua po o so o Keriso o e ua filifili e muli atu mwha o ia teia wata ua foi o le mala malama ele o fai mai ia pei o le mala malama ie wha o le mala malama pe tau wha pe naona mana na o le mala malama ele ai e ta ua lo oe o le tangata o le atua a fafine a talii Kerisiano e kalesia whanau o le atua o oe o le mala malama o lalangi leo la e ta ua ai e le ngata ina o lo au mai fo i le upo le atua le fionga le atua o le malamalama the gospel is the gospel of light le tala le lei ma le fionga le atua le la e whapena ona au mai e fo i le neia fiafi e pe ona whaonga ina ia le unanga o le Kingdom Global TV o le isi lea o moli o le ava o lo whapena ona tumatila i lunga o penga te whailangi e susulu atu ai le malamalama o Keriso o lo whaonga ina ai le au auna ma le au auna o le tala le lei e whasoa le fionga le atua ma susulu atu ai lo na malamalama i tawhawhia o le neila langi i no whaanga maurulunga o vanu o no whaanga o lo mo mia i e tangata le malamalama o le atua o lo o whapena ona vea i whapianga le nei Paul Kalame so vi ia le atua mo le nei au nanga ta ua mwhaifoi ona whasoa e tulai ai foi ma whapena ona mwhai au na le atua ona whasoa i le fionga le atua iai ta ua le upo lo whapena ona au mai e el mo peteru mta koe lua lon foi upo iwa fai tawina a o tou o le tupulanga filfilia o tou o tupu ma o si taulanga o le nuu paia ma le nuu na fatawina mai e le atua ina ia o tou tau atu ana ngā ruenga e le lei o le na balawina ia te o tou nai le pou liuli e o ilona lava malama e matua ofo ai o le paenga mo mua lo whapena o na whamautuina mai ai you are a chosen generation asino i le temi o petelu ma le upaia i na watusi atu iai e la apostolo ia mai foi sona taua ia i tatou Kerisiano po le kalesia po le upaia whamai o le ngā tupulanga filifilia o tou pei ona filifilia i le atua matutofia i le atua i tatou mai le amatanga ao leo fai mai e le ngata tupu a o si taulanga ia o le nupa ia foi o le atua o le nupa ia o le atua o le ingoa lea na whaingoina ai Israelu i le whenga inga tuai na o i la tou na whapenao na ngā whaingoina i le ingoa lea ao le vavtai le atua ua whapenao na whamenuia le kalesia ina ua whaingoina foi e le atua o le nupa ia tangata o le kalesia whau mai tangata nuese ao lela whapenao na au mai malmafuanga na whapenao na filifilia mata ua ai o le nupa ia ina ia whapenao na tau watu ngā ruenga e lelei tau watu ngā ruenga e lelei na whaia e le atua
maolo whauau na whai e le atua, mao le a whapenao na whauau na whatino ina ma whataunuu e le atua. Lea lai whai mai e fo i lona pito i lalo fo i upu mai. Sa vala au e se mai ta ua o pōliuri. Au mai i to tono le malamalama, ma ta ua o le malamalama. Whaptai le atua, longo winga ua whailoa mai le upo le atua. Whapea tātou na le pōngsa e pōliuri. Ai, o leo o tātou iloa ai. O tātou sa tili ai o na pōliuri pōngsa le anga sa pōliuri foi tātou. A o leo ua lawe ina tātou e le atua whatawina ma ave sea mai tātou. Matuina i to tono le malo le malamalama. Sa iai tātou i le malo le pōliuri. A o leo ave ese mai le malo le pōliuri matu i to tono le malo le malamalama. Ina ia whaamalamalama ina i tātou. Ma be ai foi leo tātou ma malamalama i le lalolangi pōliuri. Lelai o le whamauninga e le apostolo Paulo ina ua tāua e Paulo i le e fesolo nam taupo e lima olon foi upo e valu whamai wa sa outou pōliuri ana mua. A o le nei ua outou malamalama i le lii i nā sa vali ia pei o e ua malamalama. O e vai e, whamaunia mai ai upo peteru o tātou sa pōliuri. Pōliuri e leo le tino e whasino iai. Ai whasino i le tangata, i totonu ngā le mua le tangata. Ato ai mga ruenga tangata. O totonu e pōliuri, le loto le tangata. Ato ai mana ngā ruenga whatino. Sa pōliuri au le whai mai. Na lawe ina mawe se ina mai tātou. Ina ia whapenao na ta ua le malamalama. Ma le whamoe moe wala iu na ta ua le malamalama. Ina ia o tātou sa mamali e pei o e ua i le malamalama. Amen? So, pataina i le tua i le nei vaenga ta ua ma le nei awa noa o tātou maua i le nei whamanianga. Mai le tua tātou te Mama i lo loto ai le tāua le nei taimi ai mai se foi o le nei sa valinga o lo tanto iai o iai le lalolangi. Ina ia o tātou i loa le matango fie o le mea na whaia i le atua mai a tāpena masaunia i le ngata i le lawe ina mai o tātou mai pongsa. Ma whapena o na tu mai ai tātou tu tono o le malamalama mo le whamoe moe. Ina ia sa mamali i le malamalama ma susuru watu lo tā malamalama ma ia whapenao nā tangia le malamalama e le eisi mea o ngā ruenga e le lei. Amen. So tantonu la nei a viafi e whapenao na so o le whasoa ma whapenao na au mai foi le whamalosi mo tātou i le leipo. Mai le mataio ale lima ina ia whapenao na whai matusi whavae o lea foi au unanga i lea Paul Kalame. Awa i naolo whapenao na toina mai ai ia le whiau ma whapenao na au mai e le upo le atua i whamaumaunga mataio i lima o lon whai upo e spun malwha o tou o le malamalama o le lalolangi o tou. E le mwhai o na lilo le ai ua tū i lunga o le maunga. La tau te le tutuina fo i le moli i le tua i lalo o le mea e fua i seito. A tū i lunga lava o le tunga moli a pulantu a ie o i le fale uma. Ia whapea o na pulantu lo o tau malamalama i luma o tangata. Ina ia la tau i loa, la o tau a mio le lei, la tau te vivi antuai lo o tau tama o i le langi. Ia ni ta ua o le whatulangana o vaenga i o le ta upo o le tusi o Mateio ina o whapenao na fea i Yesu ia se tasio no foanga. Ma mol mawina i mai le amtanga o le ta upo ia le moto o tangata.
ai tutonu fo yo la moto tangata ia olo iai maleu so o to sfuma lua na fa penao na fa tasi ai maleli le ala pe yo na fa ingoina o ngai lungo manga ia fa ingoa fo i pe fa ingoina fa pertania the beatitudes ole tau ole vaenga le ole tau vaenga ole vaenga mo le tau pulima lau le alu tua i le amtanga mai o tusi ai pe na o i vaenga le a matai tau pulima malona va solo anga i luma e mamafa le fa tatia ina mai o le tau o le fe au o mai tonu i le vaenga mo le tau pulima i fo mo e tau suma le ono i tonu o le tangata o mea e whapenao na whaia i le atua i tonu o le tangata ma le tāpena ina i le atua o tonu o le tangata. The inward man points to the character of man. Ai tala noa le whamafa o le vaenga mulimuli mai o le taupu le li mai lon foi upo suma le fitu whasolo ngai luma i le whabalu. Tala noa i mea e whatino ina i whafo le tangata. Tala noa i mea e wa whapenao na whalia i whafo. Mai mea sa whapenao na amata mea i le atua i tutonu. O le tāua la whatulangana mai e le tusi leo matai o le vaenga leo o ai Yesu mawhetala i foi Yesu i le aso lea. E whamautu mai ai ai tantou, le tāua o le mea amata mai e le tua lana ngā ruenga le lei. Le anga o le moni leo le whetalainga le apostolo Paulo i le Filipi lo nam tau mua foi pono, whamai o ia lama lea na amata mea i le ngā ruenga le lei e whamaoni e na te whamaya ina i le aso o Yesu Kiriso i le amata ina la ngā ruenga i le lei lea i le tangata e amata mai tutono o le tangata. Ma le wha moe o le whinangalo le atua e le natia ina ngā ruenga i le leile i tutonu. A e wha penao na tatala mai whafo ina ia whalia ngā ruenga. Whalia ngā ruenga i le leio lo wha penao na wha motu e le atua i tutonu. E ia wha penao na aliali whafo. Le ala e leona ta ua ia le. Ia tusi leo mataio. I lona mta upule lima. Because true righteousness is inward. O le ami o tonu moni a le atua e amata mai tutonu mai o lo whapenaona na tia i tutonu e le whafo e tau whaia tangata e whai teu teunga i whafo e whai le ami o tonu i whafo e tau mawhai e ame i tutonu e le mwhaina e whaia whaapena le i o le amatanga mai e le atua o le ngā ruenga o le ami o tonu e amata mai tutonu ona whanau mai la ia le whafo le ngā ruenga le ina wafua mai matangia mai whafo lona matango fie malona whilafi malona au le lei so lea la e tāua ina ia o tātou tutilo fo i le au mainga e le el tusio matai o vaenga ia e whamautu ai ia le tū lea God is dealing with first of all, the inward man before he deals with the outward. To build your character. Fau mai tutonu le ia whapenao na tangia mai whafo. Ona e le mwhaiona e amata mea i whafo. Ai o lo whale tonu tutonu. Au lea lai e whapenao na tawa mai e se tā ua vaenga lea. God deals first of all with the being before he deals with the conduct. O me fatino mai fafo. O lela e fata waina il nea fiafi. E faunga ina ia le taupule lima o le tusio mateio. E peo na faunga ina i fai upo sumal fale su tau sumale ono. E fai matusi vavae o le amatanga fo yo o lea o nanga e wa whai o ina o le molia le ava. So se mea e whapenao na tau whaitangata e whai whafo. E always e whapenao na mua na siaki tutonu. Ina ia mwhai o na whamautuina mai ai. Lea ngā le amata mai tutonu.
ele fai foi ona fatuma wina I fafo. So that is why our character or your being or transformation has to take place inwardly before it takes place outwardly. E le mai fafo ma le sa malinga tangata. Mena tātou tilo mo tātou tau mai tau. A whale tonu ngai o inga tangata I fafo ma na mionga ma na whai unga whai mai se foio o lana savali o le tautala o le olanga I lea taimi ma lea taimi. E le mafua mai ono fafo e mafua mai ono le mea lai tonu. Lea ngai whau mai to tonu le savali al tangata. Ma le folaunga al tangata o ngā luenga whaatino al tangata. So a le leina to tonu. E whanau mai foi mafua mai le lei le vai fafo I le folaunga ma le savalinga al tangata. So lele character always has to come first. E ao ona momua because o I vaenga lea e finangalo le tua. E whamautu le lei, ma whamauaina le lei, ma tāpena le lei, ma tāoso le lei, ma whamamaina, ma whapenao na whasaunia mō ngā luenga le lei. E moni me lea ina ua tātou tilo fo I le tusio ngā luenga lona mta upu momua lona whai upu momua I le umainga e luka o le moni o Yesu Keriso. O lo whailoa mai I whamai. I made the first report as to all things that Jesus began both to do and teach. O mea na whapenao no tusia, o la tala noa ngai tua I oi il tusio luka. O no inale amata mai le account ma whamaumaunga a luka il fomai. O lo whapenao na ia whamaumawinai. Mea na whai e Yesu, lona lua, ma mea na ao e Yesu. E le mwhai ona e ao pe a whapea e le mwhai ona e whaia. E a lai ona ao, ona o mea wa uma ona e whaia, o mea wa uma ona e olaina, o mea wa uma ona e ustaia, o mea wa uma ona e tausia. Wa e inu fo I le sua malie, malona le lei, malona tāua, malona ao ngā, malona moni. Le la e whapena I ona le no whai tangata e loa le lei o le atua. E alua I e whapena o nā o atu. Le voi la sa o I whektalai a Yesu I tusi lama leo Mateio lima foi posuma lima. But whoever shall do and teach them, o le tala noa ngai le fionga le tua, il tangata e nate whaia ma o atu. Whai mai whetalai ngā Yesu ina, o le tangata le sili le malo le langi. Amen. O le tāua le o vaenga le ina ia toe whamanatu e tato. E toe whamaonia e whetalai ngā le tua I le whengainga tuai le sailinga mai o Tavita ina ua whailoa tu ia Samuelu. Le o ia e sila I le loto, e le o fafo. Ono ina e whapenao na whamautu mai ai mua matanga le atua matangata. Malana sagalinga o ina foila e whawhanau mai ai e le atua le tangata o le a whapenao na mai am whamianga I tangata mo le atua I lona taimi. So le la tātou tilo nei le whale tonu mai I ma o I le nei la rolangi ma le mai whafo I tātou tilo I ai si o manga e ola I tangata I whale tonu mai a inga, I whale tonu mai le ungali, I whale tonu mai o whanau, I whale tonu mai tonu a onga I le bevesi, tonu o whale whainga ruenga, tonu o pisinisi, tonu o whainga malo. E te whiu e tau mo whai e whapenao na sa ili le vai whafo ia le fofo le whawitauli lea. E leo le whapoponga fo I o nisi tu la fono e fofo I nai whawitauli. E le o seisi lama teu unga I whafo.
O lea al whawhitauli e tuli ai to tonu o le tangata o inga o lo whapenao na ia i lea al whawhitauli. Ina ia whapenao na la vea i mai tangata. So the problem of the heart is the heart of the problem. Pe o lea whamtalanga. Ina ia o tātou wiloa o lea au mai e le upo le atua tali o le whawhitauli o le tangata ma le whale tono o le tangata. Ina yo whawhaingofia i ngā luenga le tangata. Amen. So, lela e tātou te iai le tāu o le neipol kalame. Whapenao na au mai e fōi se baenga e whapenao na tātou tau mai tawina. I le whetalai ato Yesu i le moto o tangata. Ma whapena fōi o na whetalai mai Yesu i o na so. O i la tau o whapenao na filifili e muli atu. Ia te ia ma whapenao na whalongo, ma maitau, ma whaawao, ma taofi. Ia i la nisio i la tau e le i malamalama. Porto telefo i o la tau e le i malamalama. Na iei teimi na whaim wha malamalama i Yesu. Lea ngolo i la tau i le teimi o tāpenanga. Ai le yo o i teimi e whau i la tau ma whapenao na to e wina atu i la tau tu sai malwalau le atua. Ai ia vaenga e tātou te tau mai tawina i le launga Yesu i le aso lea malana o onga. Lea ngā o lewa i mai le upo le atua. Ua silasila atu o ia i le moto tangata o na maliwa i leo o ia i le maunga ua nofo ai i lalo. O le tū maleanga vai utaia ia i la tau e o ina le tula fono. E ao ano la tau nofo i lalo. Ma o atu tula fono i tangata o Israel. Nela i tantonu ngolo whangai Yesu ia levo i whainga. E whapenao na whai e momoli e ni whi au ma le whina ngalo o lon tama. I lea la waso whamai o na o mai ai lea o na soo ia te ia. Wa ia feta la iatu ma ao ia te i la tau. Lea la e tau ai, tau mai tau. Presupposition, o manatu to mua ina ia o tātou i loa ai ne sisio manga lea e la unga i e sui le aso lea. Lua me tātou te tau mai tau ina i lea ngā ina wa a matau tau koe lima lea e o atu i o i le il fo upo sumal tolu. Ua whetalai mai Yesu o utou o le masima o le lalolangi o utou. O e whapena foi lea i il fo upo sumal whawhamai o utou o le malamalama o le lalolangi o utou. You are the salt of the earth and you are the light of the world. The earth, the ghee, and the world, the cosmos, o le system. So stay me on whasoa le vaenga lea ia pia whatanga i le tua. Ai, o le mele tau mai tawina i, o lea e whapenao na moli mawina, e mo mia ele le masima, lona lua, mo mia ele lalolangi, le malamalama, e whailoa mai ia i tātou. O lea e whapenao na whasolosolo i le whaletonu lalangi. The world is decaying. The world is dying. The world is corrupt. And it needs salt. Le whai mai le whionga le atua o le malamalama o le lalangi o tō. E tau mai ai e pongisa lalangi. E alai ona mo mia le malamalama e sulu atu i le lalangi. O lela tau ai o mea ia ilua e tau mai ia iloa. E na o tangata o le atua tau whapupu ia ma whawhaingofia ia le whiau mo tātou neipo. E le ai seisi masima, e le ai seisi malamalama, e matoa mo mia tele ele lalangi na ilo le tangata o le atua. Le kalesia o le masima lea o le lalolaki. Le kalesia
o le malama lea o le lalolaki. E tele maua mai le lalolangi le masima. E tele maua mai le lalolangi le malama leina o I tangata na ave mai e le tua. Mai le lalolangi I le tua. Ua toe whapenao na toe auina toe le tua. Whapenao na ta ua o le masima. Whapenao na ta ua o le malama. Le lai whamau ai upo pe teuru na whaitawina i le amatanga ma upo paulo I le feso I lima. I le mea sai ai, ma le mea lewa iai, I le swinga na whaia I le atua. Le lai whapenao na ta ua lina viafi. I le aunanga ma le tatou wholaunga I le nei taimi. A ieli tala na whapenao na whaia se tasi e whaongaina iata ma whapenao na whailoa mai ai whai mai. Se se urunga li sa iai se la tama e to tasi pe amal tasi lua tausanga e lai titi tama e tama I titi a o mawhaion sabani whai mai olo la fale tu I tonu ngā le mua o whatoanga e whapenao na ngā lulue ai I la ua awa iai aso te le whatoanga the wheat field o lo whapenao na mai tau e leo ngāri wa le vaia lo la tama lo winga ngā lue se melta mai titi tonu fale ma savali atu I fafo ma ngai atu loi tu tonu o le whatoanga tele lea pai mai wa saili le ai leo ngāri tonu o le fale fafo le fale tawatafa le fale ma vaenga la lata o le whatoanga I lea vaenga ma lea vaenga ua fiu e tau suel ta mai titi e le maua ona o la longo la ia le o la ainga tua o ye tau mau atu ale me o lo iai la tau au I la tau na e la tamai ia I la ua na o la longo iai o mai whamolmole se o tatu sa ili lo matama whapenao na le loko feo wa nga iai ma mai walu le aso o uma le aso po le aso ma whapenao na fiu e tau suel ta mai titi na iai la lato whainga na whai ina ua whapenao na lato lima whatas ina ia whawhaingofia ai o na o I se sifo o I se sae o I matu ma o I saute o le tu o tafa e wha o whatoanga lea ina ia whapenao na tau saili po ngā whea o whatoanga e maua aita mai titi mai whapupunga o le tala lea na maua mai e lon tama o na tū leo lon tama whapenao na tangi ina ua waaia le tino maliu o lona tali I ua malama le aso fau maliu o no le malulu o le po maliu o no wale ngā pātia le tino le tamaititi o na whamawhanawhana o ia le anga o le iloa I tutono le whatoanga I le po malulu o le ua malama le tai au mo le mawina le tama ina ua mau atu lo na tali maliu lo na tali o na tangi le o le tama loa ma whapenao na whailantala oi le atu ai mai maue pe ana whapea e vabe o no matou lima. Oh God, if only we had joined hands sooner. Sa tau saili, sa tau whapenao na ba maai po fea e mawhai ona mauai le atali. Aina wo lato malama mai foi whawhai ngo fie le lato ngā luenga saili pe au lato lima fatas. Lea na mawhai ona mauai tamai titi ai mauai fo. Wow. Ai wo whapenao na maliu o ia. Tei whapena umali mele iei la langi le tatou te iai. Olo o whapenao na tawhili sau moa le pongisa ma le malulu ma tūlanga whaingata o mea e whetaiai ma le tangata o lo o whapenao na I whafo ma le atua, whafo ma le malama, whafo ma manuia o le atua. Maua ngō fie,
el fili maua ngofie I mala maua ngofie I mea le petia I le ola ya e pangale ele mfain tanto fia pe au tanto tutu ese bala ma fa penao na le loto ngatasi pe yo upu al tamalo lea le tautino I le aso lea tama. Oh God, if only we had joined hands sooner. Amen. Le ngai le mafaya ya totas ele mafaya ya taua tolua se vanga na wo lima fatasi le kalesia a Yesu Keriso mafai na tanto ngaluenga fatala le ngaluenga o fatala lenga le ngaluenga ole faso atu ole upu ole tua le anga ole mele wa masani ele kalesia ma le mele wa fa penao na fa nofo ele kalesia le temile nei wa enjoy le mafana o tono lotu enjoy le mafana o tonu o le kalesia I lona sosia malona tamao ainga ma ngaya pol kalame ma ngaya aitema ma ngaya famnianga ma ngaya ya te unga I le vaenga o le faltapua I ma le vaenga ma ngaya ona famnianga I le ma ngaya le versipi ma ngaya le fasoa ma ngaya le matanga ma na ia le mawina o la ma te unga ma te ngofia via le ni le tua I me uma ia wa whamanuia I tangata o le tua al mele wa whapenao na poloka I le ngā ruenga al whatala lenga complacency hot tub Christian whai mea nofo le ngā ruenga le tua ma tangata o le tua too much selfie Christians. Me, myself, and I le se taimi e whapenao no tanto lima whatasi ai e tanto whapenao na sa ili whatasi. Ma tau whai whasoa whatasi, ma tau whai whapenao na lulul whatu whatasi. E sa ili se nganga wale malo le tua. Amen. Lela e ta ua ia le vaenga le tau whapula mai fo ili ta ua le masima lela u tilo toi vaenga ielua. O le ale le leo le masima ai a whape ngofo I tutono le whangu masima e le whaunga e le aunga tu salama po le ale le leo le masima ai a ngofo I tutono le whangu masima I a grains of salt e le mawhai o na I loa lo na nga. Leanga e leo le whamoe le na lai o na ta pena le masima ma fua mai ma whasaunia le me tau le masima. Na whasaunia le me o le masima e mole whaonga te tawina o le masima. Ai ngofo lo le masima I tono le whangu masima. E ngofo ia e le iaso na nga tai whapena umal ke visiano e whai nofo lana wholanga I te whale o le atua e le angalo walu I le whale o le atua e le angalo sa ili I le atua I le whale o le atua e le angalo tau sta ia o le mafuta vatasi I le upu o le atua e peo na poloa I e ta ua ma lo ta ola whai taulanga I le atua ma lo ta ngā lulu e ai I le whale o le atua a e leo ina e finangalo le atua e muta I ta unanga. Finangalo le atua o ina e ta pena I ta ua. Finangalo le atua o ina e ta oso I ta ua. Finangalo le atua o ina e whapenao no ta langona I si ufonga o le atua. Tate o atu I fafo e whapenao no whaia ngā ruenga o le whaso atu o le upo o le atua. Taimi ai o ese eia masima mai tutono le whangu masima e whaongaina I lau mea tau mawhawhane tainga. You will enjoy the taste of salt. That's where salt will come to use. E whapenao na enjoy e tangata ma whaonga e tangata lona taua. Ina ia whapenao na umai e sona taua ia taua ata whainofo longo winga
e tate le o whataluina le ato toanga o mea na tapena ma wala au e ta ua le atua. Because we are living in a world that is corrupted, a world that is dying, a world that is decaying because of sin. Lela e matua mo mia e tato ona whapena ona o tato tulai ma whapena ona o tato watu e whainu malama maso ma whasoa ma watu tofo lelelea, because the world needs the influence of the church. Melea tato wa ia ngā ioi o le melea masima. Le luluina lo i lunga o le faspovi e whapena ona whaungaina ina ia. Mauai tofo le lei pe whapena ona preserve ai mai le vaven whale tonu. E le lolo na ngā ai le teimia te whapena ona e luluina ai ma whaunga te tauina i le mea na design e le masima. Te vai atu i le masima lea e lulu atu i lungo le meta mafa po lungo faspovi se whawhaingofia mo tātou. Te vai atu a liua le masima ma le to e vai le masima. Au teimi le ua penetrate i to tonu le ngā ioi o le masima. Ua whapena ona ngā lue. Ua whapena ona ngā tia mai le vai fafo. Ai ua whapena ona ngā lue atu i tonu i lona o ngā malona nofo ngā tonu na whapena ona tāpena. Same principle e whapena ona umai mō tātou tangata o le atua. Ina ua whapena ona o tātou whalongo ma whai le upo le atua, ma talia ina le upo le atua. E whapena ona nofo i le loto o tangata, leo ai le loto, whapama i le loto, whafou ai, to e fuata ina i le loto, whapa ia i na ai tangata e pe ona, whaimai e foi Paulo e whata ele i tātou i lana upu. E le finangalo foi le atua e whanofo i tutonu i a tātou le leilea, ma le pa ia lea, ma le leilea, e finangalo le atua. E aona toe, whasusulu atu le leilea, lea la, e le ngata e taua i tātou o le masima, e to e taua i fo i tātou o le malamalama, e le ngata e tātou te ola ina le upo le atua, ai mo mia foi ono tātou alanga atu le upo le atua, le atal na o le malamalama, ma fuangal na o le pol kalamel nei, mo lio le ama, e le ngata e whalongo ma fai le upo le atua, ai o le a le fai nofo, le ngai te tau ona susulu le malama leo keriso. E te tau ona o atu i tangata ia le leo le atua. Ma le malama leo keriso i le mea o iai le pōngisa. Amen. Praise the Lord. Le leo le atua ma le matangofia o le atua. Whapena ai ona a bea i tātou ma whamirianga i tangata. The world that surrounds us is corrupted. Salt cannot change corruption into incorruption. But salt can only retire the corruption. E na ona whaatele ngese ina ele masima le leanga o le lalolangi. Yo se upo e tau whaamalamai. Tai peo le whaspovi a lai ona whaamasima le whaspovi e whaonga taeao pe whaonga i leisi vai aso. Pe a leisi aisa e tuai ina ia whaatele ngese ai ona leanga le whaspovi. Ai uan whaspovi le leanga. Ai a lai ona whaamasima olo ma mili le masima, mili tau le masima, ia ia unufia le masima, ia tau fiofi mai ai. Retire the decaying or the corruption. Ina ia whapena ona aua nei vave ona o mai. Mea tōnu ana ua whatuai mai ai le atua. Mea tōnu ana ua whatuai mai ai tō sā o le atua. Lea ngau lei ai tātou i lalangi. O lei ai tātou i le finangalo o le atua. Ina ia le ngata e whapena ona whatumawina le tofo lei o le masima, whapena ona lulu atu ino o tātou atu,
va sulu atu foi le malama leo le atua pato i sa waile le mea le mafai ona fai le masima le mafai ona fai le malama. That is where the light comes in. E whatelengese le masima ia le corruption, but it will end up corrupted when time comes, when time is fulfilled. Ai o leo nganga o le malamalama e whapenao na sau e au mai le pupula e la vea iai. Ina ia whapenao na mawhai e ui lava i le whale tonu o le tangata, e ui lava i le whasolsolo i le leanga o le lalolangi, ai le whale tonu le na, ina wa whapenao na sulungi atu le tangata whale tonu, ma le tangata pōmiuli, ma le tangata le loa, ma le tangata ese, ma le tangata o iai whawhanonga, ma le tangata o iai le malaya i lunga po le alava le meo ia te ia. The light of the gospel is able to save that person. E mawhaia le malama leo le upu o le atua, ua ala atu i tangata o le atua, o na la vea i mai tangata mai le whawhanonga le na. Ma whapenao na au mai e le upu lea le atua i tafua le sa tauro, ina ia whapenao na whafou tangata. Ma vai leo tangata tuai pe ona fai mai leo po le atua, whauta whafouina mea uma, wa vai le leo le atua. And at the same time, wa vatu ai le atua le whamoe le tangata, vatu ai le ola i tangata, vatu le manuia i tangata, ai maise ai o le whatulanga, ino le tangata i le tūlanga fōlea, a new beginning, a new start, calls by the word of God, a new man, tangata fō. Ma whapenao na iei le wholanga i ui lava o le awhale tonu, le lalolangi e ui lava, e sauna taimi e fo iai le tino lea i le palpala, ai whai mai, wa iai tino la pea wa tāpena e le atua mo le tangata. Whai le atua maona whamoe moe, whai le atua maona raftanga, whai le atua maona ola tanga. Amen. Le leo le atua mal whamaone o le atua. I le nei afiafi. Le o tātou iloa. E manatu mai le atua. Na saili mai le atua. Au le fo i watu tō ina i le atua i tutonu ia i tātou le lava character. Le lava urgency. Le lava ngā wai. Ma le lava pulu nau nau. E alai ono tātou le no whai. E tātou tūlai ina ua. Lima teita ina tātou e le atua o tātou iei le wholaunga. Ia whai tātou ma mō lio le apa. E whapenao na susulu atu ai le malamalama o Keriso. Susulu atu ai le leo le atua. Whai mai leo po le atua na e mai na e mataio na e suma lima. Ia whapeo na pulatu la autou malamalama. Walau mea na ilo mai. I luma o tangata ina ia lātou i loa ai. Lātou a mio le lei. Lātou te rivi atu ai i lo o tou tama o i le langi. Amen. Le lei o le atua. Ngā ruenga i le lei. E susulu atu ai le lei o le atua. Ma fua isea. Leanga o le lei na amatamea i le atua i tutonu i a te oe. Ua le nofo i tutonu. Ai wa tangia i na wau tātou lai. Mawhai le finangalo o le atua. O ngā ruenga i le lei. A mai tau la tangata o le lalolangi i lātou te nei loa le atua. E lātou te avatu ai le viinga i le atua. Me tonu alna na filifili ai. I tātou e peo na whetalai e su. I le Ioane Sulmalilima. Tau te nei filifili au. E na o filifili au tau. Ma a wina atu o tau te o. E fua mai. I ni fua. O fua e whapenao na vi i ai. O le tama. Au fua ia, tala noa i ngā ruenga i le lei. Ngā ruenga i le lei e ngā lue ina e le atua i totonu, ma tangia mai whafo ia i tātou e ala i le ngā ruenga sosani.
le nganga pa ia o le atua i le ataeao ma le ao uli ma le apō ma le aso ma le aso faafetai le atua i lenei aviafi faapenao na faaiʻu ai le tatou polokalame muamua i lenei pō faafoʻi le viiga i le atua faapenao na e faafofoga mai lenei aviafi fea lava o e maua mai ai le ounaga ma le upu i lenei pō faapea i te leʻi faia se filifiliga mautū e faapenao na faamaualalo o lou loto talia le li o le ola faataga le atua i lenei aviafi seʻi faapenao na faia se amataga lelei ma se amataga fou iā te oe faapenao na mulimuli ai upu o lenei tatalo faigofia lava taua o le tagitonu o lou loto e o mai ai le ame o tonu a le atua ma tautino o lou mutu e o mai ai le ola e o le afaia le talo pupuu lea faapenao na e faataʻitaʻi mai ai ona faaiʻu le i talo faamanuia faafetai Iesu i laupu i lenei pō o falogo ma o iloa o a'u o le tagata pogisa mo mia lou malamalama fufulu iā te a'u i lou toto tauami o tonu iā te a'u i lau ami o tonu talia o e faimali ma faola ofo lou ola iā te oe faaogāina aso totoe i ngā aluega e lelei ina ia viia oe le tama ona o Iesu ava pena e faia le talo na i lenei aviafi fautuaga faaituspaia faitau mai faapenao na e iloa ai foʻi i le finagalo o le atua mo oe lona lua mai se ekalesia e a'oa'oina ai le upu moni e le atua te mafuta ai mai auauna ai te lē se aogā o auauna a le atua o lo faapenao na a'oa'oina ma laugaina le afioga a le atua a faapea foʻi e te lata mai nei nu'u i le mea ai le salt and light ia faapena foʻi ona e asiasi mai tatou mafuta faapenao na avea i faamiliaga i lou loto ma lou aiga le masima ma le malamalama ae faia le talo mulimuli lenei pō ma faaiʻu ai polokalame tamā faapetai mo laupu i lenei aviafi faapetai i lou feta lai mai faapetai foʻi ua e manava mai le ola faapetai mo le avanoa faaogāina ai foʻi le mea faigaluega e faatauva'a i luma iā te oe ia aliali keriso ia si'itia le suafa o keriso ia silisili lava oe keriso talo faamanuia i le TV a le Kingdom Global TV tama le unaga matagofie faapenao na tautua ai le malo le atua e maise foʻi o tagata e ala i le upu o le atua ma auauna o lo faapenao na galulue i le ataimi ma le ataimi i le aso ma le aso i luga o le alaata iai lou agalelei o afuafuaga o atapenaga a le pulega a le Kingdom Global e faapenao na faalautele ai le malo le atua iai lou agalelei saunia o e mea uma le sosia ma le tamaoaiga e faapenao na mafai ona auauna ai fai mavae malima i le o le tala lelei ia Samoa ia e maise i sos tagata lo matou tamā faamuia ia i latou uma o mafai ona faalogologo i lenei pō talia laupu tamā matou talo sau hoʻi se taimi o i luma matou toe feiloaʻi faafoʻi faatasi le viiga iā te oe faamuia faasausauga i lenei pō mafaiga malologa ia mai sei foʻi o le folauga faauau ma oe Iesu Keriso ia i lou agalelei faamanuia Isaraelu i lenei aviafi pena ona faaiai lo filemu ai maise o lau faaolotaga lau faapulaga ma le poto ma le malamalama e tuatu foʻi i palemia ia e maise foʻi o autau o le nuu o Isaraelu laveaʻi mai tagata na ave faamalosia ese tagata fouale faaleaogāina taumafaiga anu ese taumafai e le petia ai lo nuu
talo o a foia manoa e salamoa i le Israelu ma le tangata nu ese talia le Mesia ma talia le li o le ola fa taunu ulo finangalo tama fa ruia ia Samoa mai lava i maunga te tele e o lava i maunga iti uia le tino keriso ma mfeau o le tala le nei ma e u fa fonga mai lunga o le nei Paul Kalame le o nanga le moli o le ava i le nei po fa manuia o no le suafo Yesu. Amen, amen. God bless. Praise the Lord. Yesu etele ilo wanganga Paula tanga Olo ufia fianga O elo mita mitanga O titiwa ile nevasa Ine uosa ai malie Ea susulu mainela Ungalu ena mati mefie Leo tele ai mo fapetai ya oi no matai Faletana 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 Whoa 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 Faletana Faletana Faletana, whoa, whoa, whoa. Oh, neuma, matamoa inga. Balisani loia siomina, ole atuana ia pavaina. Newo bola ma odi ai. Wow, fana mai, oh wow, solo money. Tele ai mo papitai ya oi no matai Faletana 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 oh 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 Faletana Faletana Faletana, oh oh oh. Te whaapetai e sui lau whaaratai O pese ai nei, aleluia, o sala Wana o lei loa I lea rasala A ua wha sao ina a umai lele ana Pese